tethira koti temero akiketherere oketha kwina koti cionthe ciathigurwo cionthe oketha kwina dialogue day oketha bakiuraniria biuria na judges bau bonthe na magistrates bakutha wethire koti utaigirwo gintu kauga na ndikauria ntuku iu yes na tukiambiria maybe kiri mantu jegie succession kathambi imbio mtu abatere kwithirwa akimenya kiri mantu jegie succession kiri mantu ja succession enderia muntu akua na natigite into bieri yetu enere yawe no monka buthitange gikuo kiawe kintu kia mbere family itagekaraniria igatara muntu uria ukarungamira kuga into bia mututigi bageta gichibo wao akomba iku identify beneficiaries kana agairwa bonde akaba listi ke baruga ya chibo itwetagia baruga ya chibo ina agairwa bonde womba gwitokethera kinya into murume okwite nari na ome kanene kurubairi gutuwe chibo abatere gutiga ome abatere kuba identify bonde akaba andika baruga eneu arafu akaba nenkera baruga na bagacaina bonde then bakejana gintu gitwa search kethira imunda benaju kethira ni into biri accountine bakareta gintu gya kuonania kwina mbeca ciri accountine arafu nande peza na ara uria tukabotegera document tukabasesera mbere ba itana document yu betaga bagachwa wakiri no monka ni bleeding kana maromba jonde jakija koti jakurukire ki wakiri jethera jathithitwe ni wakiri kuri antu thaizi bagwita bakaerua bakathithirwa ome na ubatethitwe wakiri jeja koti ni jakanywa ruji no ntu jathithitwe ra kubatere kwa muntu abatere gwita agachwa wakiri te lazima wakiri akuthithirie kesi akugambire no akuthithiria maratasi na agagwkwira muuri jo kuonene jakuma ki wakiri riu nande ukareta kotini tugagwacecera succession ira nyingi mono mbecha cia gwika kesi kotini chire jaira ngirizire kwa ukare ngirizire ake weja ufairo kesi yeku ngirizire were akire koti kana iki wakili ikire account ya thirikari kwina ira wakili agakuria ndera cia gukuthithiria maratasi iu bado tutimenya lakini gwetu kotini nau ke magamba ja mono ja lower court ni ngirizire rira weja wacecerwa ware ngirizire igakwa case number na kwina kanya kara kwina ga process kwina ka mutaratara ka thingata irwa au wa file case ugatutigira kwira maratasi tukathuranira kenda tutuma ki government printers for gazettement ya gazetwa bugakara mweri jumwe from the date of gazettement bugakara mweri jumwe bweterete gintu gitwa temporary grant na ni administrator mtu ura buthurira wa family wa kurungamira no eja baruge ugakara ni mweri jumwe bwakara mweri jumwe kuri nja cithara cigwatanirite batena thina no ntu ibwetaga bukoga uni nte kwenda nusu ndenda kuota no kuona nyanto ibakuranira interview mono tema lakini family ira bethera bagwatanirite bakauga ngani areta akina batema ndo amaingi nyume meri etantatu bugijaga kotini bukareta maratasi jange ja kuonania ura bukagana kwe gintu gitawa consent bukethirwa kila mtu wa family na asainite kathambia leo na nusu mugambia leo na nusu no kugwata na nde boeza kotini ikabukurukiria lakini bara bethera batigwatanirite bejaga koti ikathomora babangite ikubaga bamwe bakarega indira ba objectere baeja wakanya ure objectere ure opingire aeja wakanya kagwita thithia maratasi jawe nikiagupinga na ndikenda savu bau bange kenda beja koti bathikiro mwami diori atire no monka to your court let's say for example to wait kaniria to onde yukia quota karime yukia quota ongele na yukia nusu is it no monka to your court kana no to watane tuna tukaria na ngwatano tu nao no buthira bugwatanirite kakwo bekuraja ntukuji court ne introduce gintu gitwa virtual court for example kwina muntu in Nairobi akethera agi ati akagia rudra kwina ma je kwina ma na guchoka it's a bit far nande court ne introduce gintu gitwa virtual court iji no ira gitonya ki mtandao agatonya mtandao ne just for few minutes aitwaje tore akagwa imbitikaniritie insainite au na niu na kibande na kia wau no tukibande muhimu muno no kira tume anwe kena thele muntu ngi murungamirite achiretie we yes kathambi maybe ikaumira mutaratara junthe jukurika na kwina muntu maybe at some point aga crop up au giatiri oni mantu jaja akeja akaja pinga kabamba ile process kaire kana ata ukarago ari bate amba area koti ke moeja akanya ageka maratasi jawe ne kinonto agupinga
yes akeja kareta koti akareta koti maratathi jau akathuranira no monga eja ne gitumi king'ani kia kuonania niki nontu wa kuregana na mantu jau eja ajareta koti akaewa kanya nyaga kusavu bau bangi kende nyabo bachona niki agupinga na bo nyabo bathithia machokio jao nontu no monga wareterwa karatathi uthithia machokio yes ki succession matters re kuri kintu kuri era ya ito alternative mediation mediation ni ara bwithire bwije koti bore mano kwa na ndio to gwitikaniria ungi na ndio buga iko mediation buga karibio i muntu umwe certified mediator ora ithira ya appointee court bweta bwariria ja family bwinde akaandika ripoti ripoti wa gaikiria koti au ge ripoti ije ibetikaniria uzu ila batire tikaniria akaandika batire tikaniria ndirari somewhere oro katirari tu akwena mtorari ngathimo ndiwa kwena gamba kwenda muthikirete but daibu akiwa ndukumea bwana munda yo succession wene ndi mantu yo maratati uno mwaka ethero yerio kwani how bad is ontu munda yo succession irero kwendia kana rero ukonenkanira kana rero kwenda kura how bad is it miunda mono ya succession antu apa mikiraga no ntule muntu o family kwe wo kethira atimenyithitwe munda ijo kwendwa kana atero barugene chibu atekirwe kwa akeja kumenya later na ndende rio gurira munda jo thitangiri gikuo anto baumira ja bau nuje jo kamba kurongekwa na ndi development iro kuthithagia chiambe chirungikwe utukono uka tukiaganya ka kanene muno na ndi kyo anto ba advice wa muno ambo chunguze munda jojo rejo ina thina the due diligence kana wetere muntu ambe agairwo munda jo wone taitwe we riu akwenderie ethire na ndi kai direct transfer arina taito ate utebonge bukwendekana arina taito yawe lakini muntu akwenderia munda jo taito ne muntu uteo moyo ne atari mono no ntokolusi ne haraka sorry Sera maingi tu advise antu mtu eda munda jo na ukagura munda jo na nyamwera for example mtu kendo yugura munda no munka withe wina search era ukona munda jo mtu ethira emoyo uno munethera ati moyo kaba ukaetera bakamba kuthia succession bathiria kwende okay family na ndio urone kero munda yo wengwa yes ina title yes okay ta maybe mtu akwira uni ntena ngiri 30 kana ngiri 50 maybe wigwito che title ri what really happens kana gogetera tu mwankari ke kuna tuko no ita akathambire mo mtu akwira atiri uni ngiri 50 bagite ka ngiri 10 bagite maybe che transfer title ejari etwenere yako ukimwendagiria no wakunenkere mbeca iu bukeja kugitana bwendaniria boka agree no to in process ya kwendaniria no kamunenkera mbeca kwenderia no umunenkere mbeca iu aka process mantu jau jonde kenda bukendaniria bweja kugitana yes kiure kingi mpenda kuuri kadhambi mantu jegi kenda kurete gamba kotini au expensive is it maybe civil matters na mantu jajau goro kana ne anto maybe ba presume tu koti goro anto aba presume koti goro ukenda kuleta civil matter ikaringana ni gamba ribi riomba kwithurira mutino magamba ja civil hot fees ithera ikuringana na mbeca iria ogwitia wethro ritia million ina mbeca ciayo na ikaseswa ke system ni ekarita na te goro mono kujo ithera ja faire rwa 2000 5000 mbuga ingwite kiara goro ijaira ni kuthuranira maratasi jau tikana mbwirire no monka ene pleading no monka ene iromba lekurukire ki wakiri lethuranirwa ni wakiri bwega na lekiro muri jo wakiri lakini weja kotini ndeze iri agwa kuringana na claim iri ogwitia process hiyo file igambe kariate okeza na maratasi jau weja ntukwije kwena gintu gitwa e-filing account no wite cyber not necessarily wije gwetu no wite cyber ukatonya ke judiciary poto ukarugura e-filing account yeku uka-upload maratasi jau igaku guide everything are ogeta waseserwe uriye na ndi ugo wije ndeze bwo gwetu wina maratasi na kina case number yeja ina case number tukagwa gintu gitawa summons to enter appearance kenda userve the other party ujo thitangite twakwa weta wa musavu na document you kinya wa kethre na kanyaga gwika defense yewe ethre na kanyaga gwika defense yewe ka defense na ndira bukambire kwewa date cha kuja kotini monka kuthikirwa monka case ithire kwina muntu wetaga akathitanga muntu amusavu ateke defense akaraga iguchokia
eu itaga gitu twitaga formal proof ikathikirwa defendant ateo na judgment ito interlocutory judgment judgment igaitwo ni koti kuringana na mantu jaria orombete yes na civil matters ije iriku civil matters ije cha mitino engari cha nyakwirwa nyomba kwina gukobithia mbecha indi ja ici cia gukobithania mbecha muno chijaga koti egwitwa small claims kwina koti egwitwa small claims small claims idiraga na magamba ja milioni imwe kwinama kwa muntu aketherena ndore yaku o mwenderie munda bwitikaniri tingiri 800 eta enderia muntu ungi no gutirona munda wina right ya kuija small claims na case ya civil ukamwitia mbecha iriku easy ende chiethera cie more than a million uketagia chief magistrate court. Okay. Now mbere ya tumenya mwanya ya civil na criminal imbi let's noke kanini tu alafu tuchokere ringi kwa tu check maiki. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Nonto mwana gori sukuru ayino karambeta na muratu kuma kiongo utenda kuona mwana ou kuma kirinte turika rikantore ne chietu ire twede na mwana nonto akonjira tutenjagirwa leuda ino bakweja nonto itanenjwa lewa na mbuli aula ntiko meaboka ro karinjirani eu nonto yonde enjoletwe nonto tutanenjirwa barabara tiyo kuma tutwere ona babongo batora ye batori atere netodura nagani antu baiko batoduraga na unjira iwe tanenjwa wetacha Kimanthiguru na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu. Nteto chawero chiedhero ireo. Unajua mtu wa Soprano ni nani? Yule wa nyinyi anaulingana nika besi. Mimi sina besi. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Kirinthiguru aria umaibubu kwendeka nkurukia jangi chonthe batu twithara tureo. Hapa ni one term. Hapa tigani ya East. Indire byure byaku bikwenda machokio tukwenjenjera na gukuretera jo. Chemania na baraba kuretera Nteto Chawero. Iji ni team ire tutinoga kuria netunoga gukumakira. Nteto Chawero. etawaiza kamunene muthikire rwimbo ruje kene jankwaga ya Sheto Jameru ni tha ijire cia twika ndagika 32 karibu okaire mutegeri wa Weru TV tumbekotha tugeta na mbere na kwaraniria na mantu jegie kumenya mantu mwanya jegie ndwangishia ugambithania kana kotini chietu na bara muno maybe nukubanga wikia gamba kana mbuga wene gamba wina kiuria tutumire SMS kiri 23578 lakini gankwiro karinga 0729 661 667 kana 0755 200 nombe kwithirwa ukitia mutujwa nkima Jonize Extra Premium muthikiria order ukethirwa ukireterwa akwina agwe kana nyano kwenda maybe gutwika distributor mutujwa ni mutujwa muthongi joruruga nkime thongi kwena mpui na nkuruki muthikira juthondekero ara Nice Digital City Mwea antwara wa kinyantwara mikawani 3 ojuroga atonyoga kinera irio na customer service thongi na kinya wina ngare wina matatu ekunombe kwithirwa kirunga mantu aria kenda ninge buthirwa bokinogo kana kinyangare kwa twika ina issue gatekwa kana nyoka thambirwa kire ikundi maskuru kana kinya board mbuga ibugo chwara bomba kukaranthi anto gutina kinegene kana gutina kelele bukethirwa buki gitamichemanio biatho mirano kana biatho beyond them ara Nice Digital City ni anto aega lakini ja ukenda bwe 10 turiuga wetandukene ite mutujwa Nice Extra Premium very nice ni thajiri kirukite ndagika 34 tuchokero ringi karibu sana tutu tukihariria mantu ya coach na kinyoka kwithirwa wina kiuria no turingire thimo kana watutumira SMS na tukethwa tukiuria kire mabisa baba coach twina bontu kwerua rino ntubokuthuranira ruyu ikaroye kithwa kirio nikienda na withro kiona kanya kakuri kiuria so mwambi nenda kumenya let's say for example ngwija koti kana kwandikithia eamba na ntikwenda wakili is there anything like that kwithirwa ntikwenda wakili yes no wait for example andike succession lazima withirwa wina wakili kana ge civil matters lazima withirwa wina wakili no be kuthira ugita ki wakili yake akuthiria maratachi akuringira muuri ugeta maratachi jara kotini ki customer care desk akombe kueresa urokombo kwithira ugifile gamba yaku ukarugurwa filing account ukafile maratachi jaku kaigwa case number ukomba kuthira ijara kila kitu
kesi ikenderete na wakili uirungamira wewengwa. Yes. Na tuke ya koti. Na boke ya koti, yes. Okay. So mwanya ywa criminal na civil imbi. No tuko motiki. Mwanya criminal matasi nina cheta police station chamba ida police station bere. For example anto aba urene etawa takie occurrence book cha OB kaandikithia KOB. Uma KOB askari akaandika statements chiaku na chiaku jebaku igeta yauma igeta KODPP. Yauma KODPP aga approve charges then aga approve ikaja koti nande chayo puli nande ewe etongithairwo mutongerio mathitanga chawe prosecution council. Yes. So civil itemenya kwambiria kwa polisi ari civil te gambara gwita kwa askari. Civil ni gambara yaku kithitanga mtu koti yaku direct binafsi koti direct ugwe na uroko kithitanga direct. So procedure ni riko kire civil procedure civil ze matazi for example na nituge accident ikwari na accident careless driving maybe yakuthukangiria ngari yaku mtu eja gutira atakurire ngari nukwenda muthitanga kenda omba kuthia akikuria ngari yaku ugeta ki wakili wa mweleza mantu jau akwandikira in paper aringa muuri ukwethera ukikirima mbecha fulani ichi tia kuripia ngari reku ugeta ki wakili akwandikira maratasi na mbecha iro gwitha ukenda ugeta koti na ndio ugaje file maratasi jaku. Yes. Kadhambi maybe mtu akaenda kwithirwa kesi ya court, of course ana right ya bond kana bill. Mwanya imbi mbere majo bond na bill. Mwanya jwithara juri thaira muntu athomero mathitango akarega na right ya kwewa bond kana bill. Board iriria aerirwe wae wa board ya ngiri igana kana gintu kira kiumbo kurungamira king'anau tuge na ndeja title riu iriria areta title akareta logbook kana payslip. Kwina gintu kingi gitwa personal board gutiki akareta biu lakini akairungamira wengwa ende akeji kura on the process akagwatwa eja aretere koti mbeca iuchia gintu kiu aero personal board ngogwata akezi kura kwina gintu gitwa personal board ya kuirungamira we ugwa na kibande giaku kana ithiri muchore okubwino kana ithiri mtonja bwino akurungamira na kibande kiawe atireta title atireta either logbook kana payslip ikibande yaki lakini ukeja kura ukaraga kuija koti ukagwatwa weje uretere koti mbecha iria ukwe icha personal board ithiri ngiri igana ukwe personal board kuirungamira uretere koti ngiri igana no ukarendene uthithie gamba monkarithire kwina gintu gita wa bill ewi mbeca bari ukerwo kwe wa bill ngiri 50 ende ira wae wa mbeca ici ugachire ya kotini na ndi uchieke kotini chikurungamirite ugwe rira kesi ikathira ugachokerwa mbeca iu lakini muntu uri othitangia akeji kura athireja kotini mbeca iria chietana thirikari nande utina right ya guchietia kairi riria ukagwatwo ugakara ndene na mbeca ciaku ichiurire yes lakini ukeja koti monga process yonthe ekathira ugachokerwa mbeca ciaku cionthe. Yes. Ankenda uria for example maybe mtu agwitwa bond lakini atena for example logbook nande Jamatin no eje andombe kwa kana mtungi kana my brother no eje akurombeku ute muntu wirunga maira na gintu kiawe ukeje ikugwatwa Martin utiumba kwirungamira logbook eku no monka muntu ungeje akurite no ntu no gakikishaga ri gintu giakwa gikotini Martin yaura ngare kwe gwita kwa no monka gochwe ntuko ekoti Martin no rikere rojo ikoti. Yes na kinyaura koti netaga tumweta surety ndi mweta goro kurungamirite ina muntu okuari na kinyamere omurungamira no rungamara uri okanywa muma ati oni ngakikisha gakeja koti no kerwa bwega nwize araga kweja koti ukagwatwa ukatha kwa meri 3 kana wite mbeca iu ukauga no gwetikiria kumurungamira rira witikiria nwi bungire kwa no monka wakikisha mtojo wako gitate akweja koti. Kuri kesi ra wira wa itwika ati mudhamini wa kiasi kama hicho. What is that? Nio yu mbondi weragwa okwe wa mbondi ngiri igana kana gintu kira kiumbo kurungamira kingana ya gintu kiu either wite ngiri igana yu kana muntu una ndi ukareta taitwewe ethirere ngiri igana gwitia ukaewa ngiri igana tutejukaye gintu ki less than 100,000 no monko the evaluation ketheri bikibiki logbook yo the evaluation bikibiki nembe chingana na manthe ngiri igana etejukwa no ntuite kungana muthamini atekungana kono moka kethero gintu kiu kuma ngiri igana na emwe gwitia. Yes. So
kendipenda na eamba burariri kana what exactly ni bibi yongwa bi advice body ji kana bail jarama inge uweja wa bond kuringana na kesi ira weneo kwina cases imwe teja wa cash bail nontu baraba inge baerekana aba matoka cha mostly sexual offenses uweja wa bond kenda wethira wena muntu ungi ukethira kugwatirite emenya ka make sure ukuja koti kenda utira ure yes is there a situation ira nkaritana bethiro ndina mudhamini ukarita cash bail na bado wethira wena kana mecha bari na wethira wena ari uitake mwe either wethira wiki mecha bari kana wethira wikite bond na ndio ara tuona sexual offenders for example ndo bagweta mtu akura buru what happens na ndina maybe nkudhamini mtu na akura buru I lose the property jarama inge ikari ke bonde uoegi no utigwa ukwerezo bwe kama no erwa 6 months ira no itejera 6 months kana ukethia wiri ya mbecha ira 200,000 for example we bonde 200,000 ukaringwa e fine ke 200,000 eu kana ukarendene 6 months kudhamini mtu no nkiongera au ugakara ndene na uri ngiri magana jeri jiwa ei na bado utechokirwa taito mungarira muntu wakorwonora kwa ufairwe webungawa kwina section yeto 87 ika withdrawn 87 ne kumaanisha muntu wagwatwa agachokwa kotini athitangwa na maitia jau jongo akuthitangi najo na nderere agachoka kotini ugo batere kuroka rukiri muno kwa nita itwe kwa muntu ngumureta te ureteni eteni into bia kwatigoenia muntu wenu ikyo to advice ya muntu muno ugikira muntu mbondi wethiro we muize muno omuize muno na wakikishete atiura no ntukwe na kamurigo ka inyuma kale antu batimenyaga kuri nyanto beza abakari wabatize muntu ito mwekere mbundi muntu amwekera kaura ageta in a case ya mtora wekire bond akiokwa muntu akeja gukwa kesi ke yinga wanonto etendere akairi so ora mudhamini achokero interview agachoka interview or in case of death ake akwithirwa no uchikirite cash bail muntu wa family no aswe affidavit court ni consider close relative no aswe affidavit agachokerwa mbecha yo in case of death yes what is the procedure case ikathira nande kuchokerwa mbecha uchi on the procedure kariate procedure uretaga original receipt ira waerwe ukaleta photocopy ya kibande gyaku ukaleta account details mbecha ciria go through the account ethra ne ikwitete sako ukaleta kwina forms ira ujura area arafu na ndio gatitiga within 21 days mbecha uchiga processwa ni cash office na ukomba kuchokerwa mbecha ciaku so wira wote ga account ine from 21 days tia thiro mbecha cithera cigwikirwa account ine mwambi ni mamba yako yambira iria kiri magistrate angikire judge different case courts chidra ikariate goes to court chande ku high court ku you know court chande for example anga tumire chamero nani kwina court chande ja Githongo na Randi thaizi kwina Nkobo kwina Tigania hii court chande uchonde na kwina Meru Nandi Meru ina court Ndiguru na kwina the high court the high court iko magamba jara manene for example court Ndiguru ke criminal matters etedira na cases cha treason kana mada ke high court etomba kwa cases cha court cha Ndiguru yes so abo tega igamba bukona igamba type iriku na kwina kinya magamba jaja jathira lower court muntu akaigwa atanganirwa ni ura court ye mutwira akethera kwintu kuira baeja wantu kwe 14 cia gucokia macokio ethera utanganirwa ni ura court ye gutwira ugeta appeal weta appeal igamba ritaga high court yes imakamba jonde muntu lazima ethirwe na wakili ugeta high court high court iboega withirwa wina wakili ari tona mtu akiuga mimi sina wakili ngachiariria kule antu baizi guchiariria lakini ukamenya wengwa uni ntiomba kwaria antu akwija ku lose no ntu nije no ure munya kweregwa ruwe court na kuthithia maratati jau inyajo ni ngarama enene na ndiko kabokaria na wakili nyabogetekaniria mbeca irio kari wakinyume kesi ya uma ujukie kiwango kina magamba jarate na exhibit kana ukuji for example ira tona banki kukwato gwatina amweteria kasa moya exhibit ubwandula ataja court exhibit ya banki ke ithagwa kesi ethira kwithara kwina kuandikira baruga
kwina nara baruga chietaga monka jiga approve for destruction eu gekaithwa kwina exhibit iri chokawa ja document o title deeds nini chiethra chi originals chi genuine isi wichi choka iruene lakini gento ja nchobi jara maingi gai forfeit to the state igaturu yes jara maingi into nchobi ku forfeit the state igaturwa kwina into ja irio into ja mtu na thera yite marigo ja kareto kotini marigo ja thuka marigo ja ndeja produce on the same day jara maingi the mutongerio mathitanga akaromba ja chokerwe mwene kena ja tathuke we gamba renderete tu yes kwa bicho kwa mbere gamba renderete kota assistant akabiringa mbicha ukaringa mbicha kenda weka ki record kuona ni marigo ja ijo ja reti kotini na odege kirwa marigo ja kana ikwasi bibi kuika na nguku into ja biu tutekaga no nguku tuteona kuika kotini marigo na ja kora na tware ni atia itulire exhibit na ndi interview ke ba consider guchokeria mwene odege kirwa iguche na mwene agacaina ndikujukia na ndikesi ikenderea within court cha Meru Kathambi imagamba ja ikubodilajo mono kana Meru be famous na magamba ja kariata Meru be famous na magamba ja miunda miunda Meru neretere thina muno antu ginyi bakurana muno no ntubo miunda ukethera mutano ngina no raire ongi kenda ona sehemu ire anene akaligwa kumenya kinyomo uraga sehemu ire we kwina ore ogatigirwa ithana bawe tema muno Meru tudira na magamba ja miunda na kinya thai wamba ibwingi muno especially kwa sehemu yuche mugutano na bangi ninge muno thai na ndi urethira ibangi wamba miunda ikathingatirwa ni magamba ja gutuma ndugu ya wendo na twana sexual offenses watira mamba ya miunda ni civil right akesira for example for example una karimi to siblings to kwa munda and then kiri process ira ya kuthetra miunda tukurwa to umizana so is this still civil kana criminal ikeza criminal bwarwane afree eu yikurwa ikeza criminal na ira ya munda bando yenderete yes so ikethro yema amba yele ya kuendelea consecutive okay. How fast are divorce cases? Divorce case ibatere kujukia 6 months. 6 because wetawa fairo maratasi jauja divorce weja wa 15 days cha go serve the other party na respond within 6 months case ya divorce ni batere kuthirwa ithirite karimi tuko ingina ankaire by the way no ntwambirire ati case ya divorce ati kwe period yobwaya wani court maybe ya weta kuona kethwa bogenda na kaire really is there such a period baraba eza wakanya kwebeza gao kuona ibambiririe gukara jaba kwarani nyama batitengu abeketengu imwane kwebeza nyaba tumeta getenge bangwane na ndio karigwa imbi bano kuganira I love that. But how does a judge consider maybe kanwe ngwa okolelione antobani bakubatara kwa wakanya bete bakaranirie kana na inya kwe bobeja bakaromba bakauga itwewe kanya tukaranirie yes kwe mtu weza aka file divorce no to kare ya maruru endeta thugani akona aja kera koti twewe kanya twaranirie are ana bari involved no koti kando kana children divorce dira na relation the marriage certificate ake magamba jana kuna children's court nande what do you mean divorce ete consider ana divorce na mwanya na nyamwera na children so after divorce kuna thina na ana kuna bugeta bu file gambare ingi nande ya nande it is a children differently yes differently I thought divorce could dissolve marriage ake lakini ana ezira issues tiana ukafairo case yana na kwena a different one yes okay ignorantly boye say for example bore nena mtu lakini botena marriage certificate is there anything like divorce there kwena gintu gitawa separation no bo file maratasi ja go separate me karingana kwe mtu utenda gwito na ino moka bo file separation kenda ona kanya ga gwitia property ibo bodorania bore amwe yes inyaketha botena certificate kwe gintu gitawa separation anke yangawa mtoto taurana no tote evidence ile kuonania
maybe no arete akuji no ndo antu ibabona onete na mbuga nyapo ina twana matu hakuna kutethera kuna mwana kutikarete amwe Another is one who are treated with sometimes. Ni kama hakuna kuwepa. Okay, so now tukithiria mwambire kui court yeta wa environment court. What is Rwanda environment. Edira na magamba ja munda. Oh no, yetu kwarire. Ne obukuga busy mono meru. Mono. Busy. Okay. Kire imagamba ja kuja qualify aga gweta case more claims court. Case more claims imagamba jaria ja ukudai kintu kia less than $1 million. Ja ikundine bibi mono ekuruba kuform kuona bakeja mono muntu alethaga kumbata mbecha akaura no kumenya bwethora bwe register ndi bobatira kumuleta small claims ende mbecha uche thite kurukite 1 million kwina mbiti ichi ikure into biantu njogu antu ibakorero into mono biethera bitekinyetie agricultural officer ja thithi assessment ona bitekinyetie bitekurukite $1 million ichi kuija mono small claims na icho matazira tukudira mono guys kwina antu betaga muntu agakwanguke bukaandikanira oni ndendo nturire maiga janga nona akareka guturana no murire into jabio ijo jana ndiki small claims yes kabo dharabo ina certain time ego train antu ba mediators mediators iba trainer wako na section ya were dira na manto jau ko tutuka mediator te undergo ite training ali ko certified no manko ide certified yes okay mbere tuthiria kathambi nkwenda we invite Meru manto ja Ruju na ukirura maybe urugurira kameme kawe tukwambiria umwiri mbio yongwe kwendelea Ruju ibo gathikiri beto ntuko ya Ruju twina ntuko ya kwaraniria na court chieto wethiro wina kesi wethiro tina kesi no wende kurio ntu menya mantu ijeja ira muntu inya bandae ukaeja kumenya uria mitaratara ya court yetaga antu bala bainge ibaije ati court mantu jaija marito mono akini teja marito rira wezire na weregerete ati ukona kioto no kionaga na antu ibatige kwa iru ati ni mbecha cirita kwa kotini kenda kesi yeku yomba gwita na mbere bwega njoni Ruju buria kiuria kwethera gwe kesi yeku icereri ukethera wina ogwabo kuria uga woni ngwijaja miaka 3 ukethera wina kanya kinyaga kuria mugambithania wengwa kinyaga gambithania bara banene bu beta wa judges me tuteba kinyaira ukethera wina kanya ga kumuria kiuria wengwa 1 on 1 imwe kwa imwe na agagucokeria ukethera inyambeca cia kumbuga itachoka ikwagire dire no turi munya thirikari ni direaga wina kanya Ruju ka kuria wina kanya ga kuga woni nkwenda gufairo kina na nkuromba utethio na inyande na kesi na ntikumba igwika wakiri kwe wakiri bathirikari beka utwarairwo ikoti na bareagwa ni thirikari kwa uno weje ukaromba uni ntena wakiri na ntikumba kesi ye buru nkuromba mpewe wakiri thirikari Ruju kwina kanya kau antu ibeje na winge baciumirie kenda bakomba ikwaraniria na koti na bamenya mitaratara ya koti uria yitaga na bagatetheka Mwabi is there any kwintu kwingi omba maybe okinyela judge onto ingi akwithwa ndine yamba non sick audience na judge are yes so tomorrow seems a special day kiri public is a very special day okay ngwitikia muthikiri kwithirwa ukigwa mantu jau jonthe gwatuika wina kiuria kinyekethera wina gamba kana utene gamba mantu ijeja kwithira ntuko Ruju wina very special time ekwithirwa kiaraniria na judge wa Kinyara ni ara Meru High Court kwina Meru na kwina court stations chionde chianza court for example rawe nkubono wete court uroba kwa nuni men central lakini bitayirango ge Nairobi wete ki court ire ya kwina agwa au ukomba kuthira kiuria so court chionde Kenya mzima ya Kenya good kwa mtokoria kile SMS aroria what about if bibi alienda akawacha mtoto then nikatafuta maid she came and beat her up how do I deal with it na batere kuthitanga maid kethera maid gakura mtoto yes na batere kumuthitanga kama amfukuze tu mara moja kwaje LSK one what if deceased allocated the sons the title deeds and the remaining portion is unallocated and daughters hawana
ntuko ici inya bongo ibakugairwo munda kwau kabatere kurumwa sehemu yao either ga portion kau gatigere bakanenkerwo bonde bakamnyora bakagana ari uria kiuria kingi after succession admin akarega kwithirwa akithingatira chiefs matter family na right ya go change ya admin pena right ya gukarande bakauga na ndega tukumuchinjia bagekira ongi yes akauria kingi what of imiaka mugwanja after bakwa gazetted but the sons are rebelling and disagreeing on subdivision. What next after 7 years bako gazeto batagri babatere kwija kotini tukaba connect na tuba mediation bakagerio baraniria baraga kugwatanira koti yongwa ne ya mwaga koti kwire ya mwaga kuga into bibi kauga na ndengani arita akina yes eka mwobo itra koti kamwa kugita yongwa koti ya mwaga kugita yongwa lakini asara ni tonya no ndurira koti egitire ikagita junga nene ona ndikabarira bwetikaniritie uninjo kigakuota ugochokie nusu na mtu akare yari no ndurira koti ikagita yauga eka ethera ugo gukari kuotene nijo ko gasongesha ukethenya kwina kuthama ikio tuba device atu bashauria gatiri gwatanireni kuije bugwatanirinde ko koria what if we had written an agreement and someone breaks it, what will you do before taking the matter to court? Gutena njira ingi nonga kumureta koti ndu ukamushawishi bagwitikiria yes ongiaruria kiuria giakwa ni giki gukethura munda ni jwari na loan na ene ibakwire na ate ana bakathithia kenda bona taito ya munda jwethe babatere ikuaraniria loan rwajukitwe loan rwajukitwe na achiari bara bajukite loan ibakwire na ana ibakwenda taito eu yes aba batere gukiria loan kethera muntu aona ugo kwire na arire loan bakambokiria the loan diveje na ndikiri taito ito ke kambaranzira ithero ikiri inyomwera kure ithero ingi bank na ndikenda bank itekerio barugurira ugo kurite kana bakamugitira gasemu akairia ugo kurite kiuria kia mwana kuurwa arua imwe kurunwa uchoka akaura medio mwe kurunwa guchoka akaura medio okay na ndimenya mwe kuromba kuthura gakuthugania mendi ni yajukiria kanya kawe maneno ya roho ni ngumu. Asanteni sana, thank you very much. Kalambi na Moambi, we really appreciate kuingia Borea na I hope no boya kinyantu kuingia kinyago tena. Thank you. Asanteni. Thank you so much Motageri.